E hono ana a kotahi mano kaika, kotahi mano wawata, ki te mano tāngata, ko tae mai ki tūranga waiwai. Hei waha mō te reo o Ngaitahu. He wā mō mātou o Kaitahu, kia whakatau rātu i o mātou whiako, i o mātou rautaki. E whakaraura anō i tō tātou whakakai marihi tō tātou reo Māori, no reira, no mātou te whiwhi. Koinei te Koroneihana tuatahi mō Tūmai Campbell. Ko tāna ki, e hikakana ia i te mai ki te Koroneihana tuatahi o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. He tino tauira tō tātou nei kuini, mo tōku reanga, mo te reanga kōhanga reo, mo te reanga o ngā kaupapa whakatipu reo, kia tae ai e tātou te kite i te kai whakaawe i tētahi tauira, kia Māori ai tātou, kia tū hei rangatira o Inaenei. Nō te ahiahi nei, i tua Campbell ki te taha o te whānau Cassidy ki te tuku kōrero mō ako Ararau. He whakāturanga reo Māori i karangatia kia whakakite i te Koroneihana. Ko tāna kaupapa kōrero, kōna whiako hei reanga tuatahi ki te rautaki reo Ngaitahu, a kotahi mano kaika, kotahi mano wawata. Rakatahi mā, te ata o tūmāhina no mātou te whiwhi. Kaku whiako ko whai wāhi au ki ngā kura reo, ki wainga i ngā tōtara haimata, i ngā maunga whakahi o tō tātou nei reo. Ara, ko tā Timoti, ko whai pānia, ko ngā ika whiro, te panikiretanga, ko aku anti anō hoki, e kaha poipoi i tōku reanga, kia ora anō tō tātou reo. E ai ki te ringa raupā o kotahi mano kaika a Paulette Tamati Alif, he maringa nui. Ai, tai mai te tono mai kingi kiri ona mā, te rā kāhui o Tupuora. Tai mai te pōwhiri ki a mātou, te pirangi, tētahi whānau o te Waipaunamu, te tū, te tohaina. I mate te reo o taku iwi o tākau i tērā rautau. I tai mai a tākuta tūtere wiripa no te tairawhiti ki te whare wānanga o tākau. Ka tū mātou ki te taha o ngā whānau rongonui o te ao Māori. Ki au nei, ko te tō i a tini, i a mano, e harei te mea ko taku whānau anake. Ko te mana konui, ka maranga ke ngā toa o te reo, hei raukura mo te iwi. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.